Thirikari ya kaunti ya Nyandarua unyitanĩri na rũhonge rwa NITA hamwe na anyiti itemi matiganĩte nĩ marugũrĩte mũbango wa kwandĩkithia na kũhe marũa mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ na ũmenyo na ũũgĩ wa kothi itiganĩte cia moko muoroto-inĩ arĩ kũmahingũrĩra mĩrango ya mawĩra ngũrani. Makiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno maabitha ya macakaĩte ũkunderu wa namba ya airĩtu arĩa mareyandĩkithia mũbango-inĩ ũyũ makĩũrio kwĩyumĩria na kwĩgwatĩra mĩeke ĩno. Kama wewe ni carpenter, kama wewe ni mechanic, kama wewe ni plumber, kama wewe ni salonist, na labda wewe ulikuwa ukijitengenezea 10,000 kwa mwezi, baada ya hapa wewe utaongeza earnings zako, utaanza kujipatia 30,050 kwenda juu kwa sababu utapata opportunity. Tuko na affordable houses zinajengwa hapa. University ndio hii tunataka kuanza kujenga. JM Hospital iko hapa. Kiwanja kiko hapa. Tunajenga mashule. Kwani nani watatusaidia kufanya hiyo kazi? Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩrĩ na mũbango wa gũtigĩrĩra nĩ yateithĩrĩria arĩa marĩ na mathomo kothi-inĩ ici kwĩgwatĩra mawĩra. Tunataka kuchukua program hii kama mojawapo ya empowerment ya youth wetu. Najua tumewahi kufanya empowerment ya njia nyingine, labda unapata chakula ya siku moja, labda unapata senti kidogo ya siku moja, lakini hii empowerment ambayo tunapatia vijana wetu ni ya permanent. Na wega wa NITA tutiroraga mĩaka, tutikũragia wathomeire kũ, wanyitire kĩ form 4, tutiendaga kũmenya macio mothe. Ithuĩ twendaga kũigua atĩrĩrĩ, niĩ no hote gwĩka ũndũ mũna na mũna. Koguo nako ndũ akinyire form 4, onako watigĩire na hau hangĩ, onako gĩthũngũ gĩtiraingĩrana, tutiendaga kũmenya ithũngũ mũno. Ũrathi kwa makanika kaja gũkwarĩria gĩthũngũ kweri? Skills hazina lugha niguo tugaga. Gavana Kiarie Badilisha akĩranĩra thirikari yake nĩ kũnyitĩrĩra na njĩra itiganĩte kũrĩa hinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩno kũiyũkia mĩeke ĩno. They will do something we are calling ratings. Ukifanya kazi mzuri sana, unaambia huyo client wako aingie kwa mtandao akurate. Unaona kile 1 star, 2 star, 3 star mpaka 5 star. Ili kama wewe uko na discipline venye tumeambiwa na Jenzi wa jana hapa, utakuwa ukipata 5 star rating. Ukipata hiyo 5 star rating ni kumaanisha mtu hata akiwa Ulaya, akiwa US, anataka kuja ward ya Mirangini, anataka kupata electrician, aingie hiyo app ambayo tutakuwa tumeiuza kwa dunia mzima. Atapata the best electrician in Mirangini ward akiwa kwa simu yake. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.